katiba nake turuire haki cianyu nake na twabitania tugekarande na tukiguana muthuri uyu ugire Kibaki tosha agitutindikithia ngari indorone ngari ya Kibaki kiumira aracokire anuguna ati githurano gitiuma kiega 207 agetikira tugekarande tukiaria gukigia na thirikari ya museto thayo gicoka Kenya rita ria kathatu ni 2017 riria arathire igoti-ini githurano kia Uhuru gikitherua kia thurano ria keri tondu ni aregire kire ndarakarire na gukigia thina acokire agitikira makiaria na Uhuru magikethania bururi ugicoka thayo tondu ni arabota gwiciria bururi ni munene gukira mundu nionanitie ati no ebeane ni undu wa Kenya ugoka ukiragwo atiriri Martha ni atigire wira ndatigire mbeca na madaraka wira waku ndianatiga kire ndo mwira wakwa ati ndirithanoga ni gukwaririria wanyona bandu ukamenya tenda yakwa indwarite ni kuroria bara bururi wagirwo ni gwika atia ni kurugamira Azimio inawezekana. Azimio inawezekana. Asanteni sana onawe utareigua ukigucirerua jinama ngirikia nawe tondu ni tugwikara tukiaranagiria nginya ithurano ithire tugukorwo twi mwena uyu umwe no tikiabinya ni wira wa kanua na koguo turirikane ati gitio ti ukombo na kithweri heshima si utumwa uthie mundu uria ungi nake agutire ndurikete na gitio iguka kugiriria mucemanio kana ugutuma na kugiririe andu itu tiganai na andu tacu mukora akareta utongoria wokora ino Kirinyaga yaturaga mbara tumigoreretie gokaraini no tuote na rukobe wenda gutucokeria mbara guku Kirinyaga